Ni wira bwa kunjumene kuniti te bobo yanku wa tweni kirinteto chia weru thamwa jambitawa mutembe ya Rwanda. Gavana Omero mutumantu thingia na diungite wondine ya Thwana Tiene West kulaitha mirandi ya witi na mbere. Kiaria gavana awete sibitari njerau ya Kibiru ida itite na mbere wa kwanteriu ikethire kiguna bunene ya karibu anteriu muno ekurubara beta kuraya uchoana na kuntu ko witetheria kaita kakwewa mwana. Nawe MCA wa anteriu Nchimuchui na akathite gavana mutumano ntupo wiki ya maendeleo maturene. John Thiga aina ripoti ya mbere buruku manthe ya ombiro cibitari ya Kibiru ira igondi ya Thwana ikethirwa yina wodi ya maternity mbere tukinya kithurano kinene kia mwaka wa 2027 na arindeto kuringanira na gavana kaunti Meru no mutumanto ithinkia na araritia makagita rari kirindiunga ya maendeleo gondi ino ya Thwana ringi bakatharimirwa njirene mantu yaute ya manene na Ameru itutwire twina thirikari cia kaunti ngai embere tutiringirwa kura ya mweri wa enana tuchiere twetu twanthuki ya Kiramunyana echonge tetu twiriko tetu tukurua thai twana turithira turirite kou twana gutubatire kwithira turirite kou twana mana tandatu kagitani waku mutumana rombete ringi kura kuwa beritho mono batikaumbe kwigua bakibicho na mbeca ibamo ba siasa bara bambirite kumbura mbeca kagitaka bakikuma ntu kenda bakaringirwa kura akiberi bwega baumbe kwigua bakithima mutongere kuringanira na mirandi yake yothi na mbere inde timantu ma mbeca meamanga bana yara makoro batwire na mbia ciena inyakutu bakeya be na mbia ciena iwete to inonto chiekerwe ciena nto orona nto mbeta ciena morari mutumano e bala ite mwaka yo mwethere kuo na batwe anto tuitha mbeca cia campaign te barabara tukwenja nende kabo mbo twinga batwe na mucho inonto tuthena bio bonenkera baube na mbeca ciena kutu bare tabo karea kura ndio no mutuma kurubo nde bakareta na nyaka wera nontu ariire meakere na nusu atenja ka barabara ya Kainyawe toka itha ciawe Kinyawe areta butira turendo mwira ongele nyang'ombe atureta ira ng'ombe mwemwe kirerutero ake MC wondi ino ya Thwana Nchimuchui na chokerete gavana uyu nkatho kiwa kiri mwanka umwe thitwa ri obicini kiri mirandi yothi na mbere wona nyoni ri mutini ni kumiona so your excellency akwenda kuiwa no to twenda na inya ki wondi yetu na bandu ngui kuburi turitete na kwenda kura ngui cia kwiro tutethetie barabara mwana nkoro chukurite kinyeka twikirite barabara maramu 3.7 kilometers kango mwanka kilodhora kumwenda tukirete barabara kilomita 4 maramu oni kiroto gran turankirota kabisa na vile ndiraira ko ichibitare ngavana yomba kubwanto babara kakuruma wasiuru irware ngavana twina wea ana bara monde bairie becherero isiulu irware ngavana nkurombo ntethie matanete to medhirie araka bro gombe kanye gombe ka muru gwembere mbere twita kurene to medhirie la baro trero rurare rware utumba kumenya muri oyo tiranto ba nandero machine yera getiganya westi narere imeathene yake na isiolo narere i Texas kiripotera nthu cia weru kuma ntere tigania mbetagwa John Thiga Pomwe bakari Embe Central ni bameneretie ndiunga ya Rais William Ruto ntere weekend idruba kiwetrari na kiguni kirebo bakiarebo wetebererite rais yathira kiariria mantu yetumi ira ya kuringithia ntere ya kuthuka ko barabara na mathina ya kimera nkuluki ne bolotete atongeria bono ntubo kuria kwariria mobatu ya kari Moya kari kuma gicigo mbunge kia Embe Central ibarutite maoni mwanya kumane na ndiunga ya rais ntuge ya Jumapili kiumia kithiru araba ugite ibareregete muno rais ariria mantu ma barabara hira gwigitwire kinyamara kinene ntere ino isire aliongere Embe Central ituronere tevi aragusire nyambi
onto kwina barabara twekore awite Jumaine iu ate ametere nyo meta nde turacie mwaka yo Jumaine yana ana meaka na kwina Jumaine inge saitia Jumaine era wire kuma babara ya therojene otebia ayatana na wite ayekira agegagiro lami oyo ndionge raisi nte kuona ena otethi muno ke batue nonto otebia aragusa batu raisi sandaka turairi bwana ndan kele biturere take raisi tutabiona turere te bwana raisi turere te bwana kinya kabarabala kama tuona na batu bwana ndan kele tuibaba nyinge ndene ya Igembe Central ndete te barabara ko manjia mboi sikwena mamonka mariala kena ntoitu muno ameoyera ko mandro muridi ngalerao otingombe to yijwa nkuruki barairegirite raisi kwariria kimera kiamira kira kiagite thoko buru na kwaga mbesa kabisa. Wa azukue hiyo usukani wa raisi merangu likuwa nikiuza 50,000 sasa sijui wakati wa mvua na wakati wa jua nauza 7,000 hata ifiki 10,000 ngwete rabonge bwana ndani bwaria manto ya miraye to iraburekire ke katekore inge oria kinyana ata kithesiri yatumika kaite tumika bakiri kiri bathombetia bunge nonto karita kabata bangite kiraba karomba rais na arabaugite tikabata kuwata mbaru kithomo lakini irasibira rais augire agaka henugwera ya mubunge gukurukira kigina kia NGCDF wala we yana muntu kwaku subcounty yaku kiyana rais utebangete manto yo mwira kwari itosangurore kiongozi ka utosangurore mwana biashara wa mirabo anandani na mwila ate kuthuire kinyo wantomera ngunsi wantomera sionde nkende leo kwira kayo watunika kirasi kena CDF simui baro ya CDF karaje gayo tolonzi ya CDF kwari menya ba to kinyana mabo kuthomera kuba tena mbia cia kuthoma ana babe to batumba kuthomethwa na kuyawa ko irasi ka toringia mbisa irasi bwethera utiana bari yakwo bwethera irasi utiana bari yakwo unakuja kutuyenga klasi wakati hakuna wanafunzi wako ndani wao unakuja hapa mbele kutuyenga klasi hapana hiyo kitu tutakataa kama unataka kuchukua mimi chukueni mimi lakini mimi nitaongea ukweli na ni one time nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Igembe Central mbetagwa Duncan Mwathi akariba gaseu ni wondine agatonga ne bokete matheta ne kiraba kuwa ne batinyuma kire mantu igi mirandi ya weti na mbere padugo ba sistema na mirandi ingi yetumine batumite bakare mu wikuria ke weti na mbere kinikani duna nture ingi iriri ya kwina bo ne barombete atongere bo chokera maturene kubaritira ngwene kinya kuinga moira nayo yara babekire mwakene yo 2022 kariba gasauni wadi agatungana ntura iria ikweretie ne bagutariria kinyamara kiria bagukurukira no ntuba wagi wa stima bakiuga nkinya na basukuru ne bakuthangika muno tie nyomba nwemwe ere bisima gachauni no kana pesi wanu na getai kotie mtu mwekera moje wana thoko yangwa pesi tu etiekere tasima wena chukuru chena thina muno kinya anaba bathoma kaba ugete rwero no ntubona ikithakani bare nonto bakwa kinya miangi nja chukuru kama tu ando tie stima kodi bankiro ni tie stima kodi nkoma no tie stima testima ke batena jonkinya wagi wa roje ne kinyamara kinene kibo aria bagendaga ngendo indaja gutaroje bakirasimika gutaira nkinya masukuru roje aria nkinya bitha bawe karia bagontuko batena roje bekiritwe twangirite mweri wa 8 wakenda we 10 roje rwateire kubaura wendi ogu tochoka kugira roje dagana nonto batwana to cukuru tokero dato na ngabana to na mubi to na musi ya kiamiramba gutigirwa nyuma ntoko thiminda ntoko thimi kura konge toko chombe tokona borikari tutera kiamiramba na nyo kwera yumaga into bibinge etiege into wana roje tire etie mendero no mareko imuntu mo wajena totato agekera mundu warumira gontoku wana tukuria gironi itakethakani ere nonto ana timetiona aya namunge no janeti waka etikwenjera no kube onto totwe kuona onto tokaringa thimo kere
Weregiro wao ni atongoria bao kubaririkana na kubairira maendeleo. Tutia kwera watu anga thirikari ni uturuthira yakitwe na akaigwa twe mwinduni katuga yachiyo kwa bune kurutha nuntu bandikite arimo baninte te borisi lakini utara rwaro nana na rwaro tunyeria ikwetera tutina maendeleo. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Otongere mwanya kaunti-ini ya Kilifi ni bachumbirite kuiyeka thirikari ya William Ruto bakiwa ni barikanite bonene kiringanithwo na thirikari ingi ikulukite au kabere bakiaria kiri kiatho kia ukirie kuruntere ubatongeretwo ni gavana wa Ntereu Gideon Mung'aro bwite Rais Ruto nethirite aiba wa tambaru kwa eita kumariu kuma thirikari mwaka-ini wa 2022 na nende ni kaita ko kochokia woko. Tumekuja hapa kwa sababu William Ruto ndiyo rais toka tumeanza ugatuzi na tumeanza independence ambaye anapenda wapwani. Na huyu Rais William Ruto ni muungwana jamani. Wakati Uhuru Kenyatta alichukua poti yetu ya Mombasa akaipeleka Naivasha, William Ruto alisema nikiapishwa na waletea poti yenu. Leo ameregesha poti yetu hapa, watoto wetu wanapewa kazi. Na ndio maana sisi tunasema, unajua wale wenzetu walipata lami kitambo, walipata mahospitali kitambo, lakini yule rais ambaye anatengeneza mabarabara hapa pwani, anatengeneza hospitali pwani, anatengeneza hostel pwani ni William Samoei Ruto. Yule mkabila ambaye anatuambia saa hizi eti sijui ni one term, ashaifika hapa Mwanamwinga. Chaguzi wa 27 sisi tunaenda na Rais William Samoei. Rais William Samoei tunampatia tu. Watu wa chungwa ODM, si mnatujua? Si tumekuwa upinzani miaka 20. Lakini kabla baba afe alituchukua sote akatupeleka kwa serikali ya muungano, si ndio? Broad based ile ya William Samoei Ruto, si ndio? Na sisi tumekubaliana kama viongozi wa pwani, safari hii hatutaombaomba na madirishani. Pale baba alituacha, tutapanga serikali pale, tutakuwa katikati ya meza ile ya William Ruto. Maendeleo ya pwani hatutaomba, tutakuwa tunachukua kwa meza wenyewe. Si ndivyo? Si tunakubaliana hapo? Ndio maana tumesema, na hivi karibuni tutakuwa na mkutano wa bunge wote wa pwani, magavana wote wa pwani, wakina Kingi Speaker, Waziri Joho, Mvurya, sote tutashikana tuje tusimame kwa mkutano, tutoe mwelekeo wa pwani. Nambo kwani Rigiji akitoa mwelekeo kule kwa Wakikuyu, hapa kwetu mimi siwezi toa mwelekeo? Kwani siwezi? Kwani sisi ndio tutakuwa tukifuatafuata watu kila siku? Hata sisi kama wapwani tutaleta mwelekeo wa pale tunaenda kama viongozi na wananchi wetu, ili tulete maendeleo sehemu yetu hii, si ndio? Atheteri bakioto kuma ruterero mboani bachumbiritie kumenere thirikari bonene nikira bakuwa mabisabo karinde batumire nyankulukia kithimi kunyamari andamani kiume kithiru bakiare bwite ne bakuromba thirikari nende utira barabara ngikire ne bakona kioto bakiwa kuri na karumenyeria kantu kuwato tene kinya kunyamaro kaita karabethera bachumiria kuthetera kioto kio. All people who suffer because the state has meted some unlawful action against them need to be catered for. It cannot be justice for other people or other groups and then you leave others. It then speaks to the fact that the state is not ready to stop the question of abductions. I looked at that case. The list that was given to them from Kenya National Commission on Human Rights consisted of all those groups. What happened that the element of enforced disappearance was removed, and then we see that practice continuing. We want a situation where if any Kenyan is found to have been involved in anything unlawful, they are arrested, they are taken to police station. So that everybody can be sure that the rule of law is on course. The rule of law is being practiced. What we have seen happening in Nairobi, it is not about dignity by the state. What we have seen by the police officers enforcing excessive law to the law-abiding citizens, it is not mandated under our 2010 constitution.
police officers unleashing goons, batons, and guns to the law-abiding citizens. We are not going to tolerate that, and we are not going to head into that direction. We are not going to sing the praise and worship songs which you want to dictate to us. We are going to go out, we are going to speak the language of the rule of law, the constitution, and the social justice. We have our social justice system. The judiciary is workable. They are doing their work. Kindly, Mr. William Ruto and the abductors, obey the constitution. If there is anyone who violates the rule of law, we have the court. Let these people be presented before the court and be prosecuted. Otone kanya kono kaincho kerete na nteto ingi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only, or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. This is quite a game. It'll be a free kick. Euphoria and emotion overflows. Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia mutwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboga wa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E.
Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadatu tigira ngo kuchia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raitheri yangu kuchia kuchionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Hiyo Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Akriba konyone wondine ruido direction bunge kabure ni okete madata nikira bakwa tongeria bonde batean ni tebonene keweti nambre paradira kuriginya ke oroba kitena jara chio kire kambe munini wa chibu yanda kariba antere ubona ko witawite kaita kamichemonyo ni barombe te atongeria bo uchokera maturene na ko baritirangwe yora bedire pebe kirawirane kaitene kamwaka yo 2022 bakiwa kaitene kande bakuthine kabonene nontupo wache mirandi ya itomi. Akariba konyone ruire rwarere bamenerete guteyanirwo kona tongore bakiuga gutire maendeleo bakuona na araba wetete wagibwa royo ntubura butumite bauthurana na kuthukia sora cia mkopo kaingo baringa royo rukinya mindani yao twachi organize turi antu bakai twabanga gwita kugura sora cio kujia rujururu twana kwathura tukomba no inyi kugura kuona chukuma guntu gwa tuturia tonto ibo kuona inthiguru inju mwera turi teganya tugurite sora cia randu tujukitie tweja cio tona kwathura tukomba guciukiria kimaica tontu guntu kugwetu igukuma muno itwatejaniriirwe nesimiwa batwi joke jigotega ja MCA wetu kithinji ntuo twe kuma twa muthura tutamona ruji ruri rwingwa generator ite kungania ruji rukena mandi guruka bisa mpaka ikoma sukuma ikoma nyanya ikoma bunge bonene akariba bibambirite kwenja kioro kire kambia cha buchibu kambire turetare na kiora mona kwethirwa ni ruthagiro michemanio kathumba ya etharo na michemanio amantu amanene muno na iye ibo sana antu bonde bakeja acha na gotina kioro mwanka twacitani atwingwa twenja kioro na ito tuethe shift antu jumaine aramisi mara itwekera cora ijeto rone na to bioro ne otekona mantu ija twinyeritie ituraugira atucitanirie twenje kioro tontu batu na atwi inyi tutumba kuthithia michemani aja ikundi kwina inya mwirika ijo tirimana aja mwirika ja jojo jona ibwega twenje nya twenje kioro jwake tontu na ndirira bwina gontu kenu nukuona kwethro ne akina mama na wase bara bwina bo iba kwethro bene gitariri umo ya guchwara mtu jathaire nda gwitethia kidogo iromba ria kariba bende kwa twika mtu wendi bo bwego mpa kuoneka no eja atutetheria tukomba gwaka kioro giki tontu batwikira tukuthithia githai kwenja teka twina mbere ura twage akaka no kuona na ndi mantu batija twinyeritie bwega ibatutegere bwega na kono tworerie anga kono turikano agitara kura iro twigairwo mangora ngare aja na ndie kethe ona ara bara mangora bakeja kairi kethira babatia no bakethe baroka batio nyante tinda kwira mujumbe no ntuno arege uthikira the well wishers tukuromba bo tutethie nyana simiti bo tutethie nyana mabati kenda tumba ko complete mission ya gwaka kioro kenda ntu beto bakara bwega kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi ono tukinya muthio nteto cia weru tha mwanja gucokeria nkatho no tugutha watandirite na uni bobanguro yuyite ni katiba kanjenzi